ngasi numidang wairam phongkiba tungan manipuri siphongsing amasum thokiba thawdo wathoksingi maruoibe e pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikedi mayamda thamjagi ahanbada Union Home Minister Amit Shah na video conferencing gi khutangda lupa crore lising aniga samri gi yankai rom gi project kungamapan orek yum tamkhre Union Home Minister Amit Shah na video conferencing gi khutangda lupa crore lising aniga samri gi yankai rom gi Manipurda sakothawang gi project kungataruk orek yum tamkhre Manipur lakani haina toramba Union Home Minister Amit Shah na khanghaudana Manipur gi khongsat cancel tawkhrabagi tungda video conferencing gi khuthangda orek yum tamkhibani City Convention na pangthokiba thawram aduda MOBC amadi donor gi makhada project ahum Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana gi makhada paikhatpa lambi mari amadi thongi project sing PJBhi ki makhada paikhatpa project nifugotere yaukhi masigi mathakta orek yum tamkhiba project singi manungda kaksingda semgat kadaba phamungsa ma legadaba covid hospital sangai thel semgat kadaba Orin Pin Park Senapati None amadi kaksingi district core complex PMJBhi ki makhada district tare sports complex semgat panasingba yauri Thawram Maduda Minister N. Beren, External Affairs ki Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan, Rajya Sabha ki MP Sanazawale Semba, Minister Singh Amadi Atai Makok Thongba, Official Kayasu Saruyaki. Thawram Maduda Saruk Yaki Minister Beren Hai, Bharat ki Prime Minister Narendra Modi, State Rasida Laktuna Lupa Crore Samriga. Lising Mariga, Sanipan Romgi, Development Project Singi Orek Yum Tamlamle, Loinana, Lamnamisi the Inner Line Permit System, Sangdokiba Dogidama, Union Home Minister Amisabu, Tagatki Hain Supali. Makasa Tarakpoina Topa Paukrana, Haukiba Numit Karani Asida Manipurgi Mapam Anida, Matang Bomb, Pokai Han Krabamatung, Itam Nungoida, IED ni Singnapama Leramle. Haukiba numit kharane sida Manipur gi mafam anida mathang pokhai han khraba matung ngarang ayukta su itam nunggoida IED ni singnaba ma leiramle IED ni singnaba posak ado ayuki pung 8 makhai rom tarakpa matamda Imphal East District ki Lamlai Police Station konba itam nunggoidagi laisram Bobisana kauba miyo amagi gate leiram khibani Paudu Pangmadagi, Lamlai Police Timama Laktuna, IED ni Singnaba Posa Adu Yengsin Kibaga Loyana, Asoy Angam Yaudana, Lokat Kresu Hari. Panbayay, Thobal District ki Lilong Police Station Konba, Usoy Pokpi, Sangom Sangi, Water Reservoir Manakta, Masakangdaba, Larolup Singna Plant, Tauduna Tanamba IED Ama, Pokai Kibagi, Taudokta, Taragataruk Suba, some rifles ki personal Amalekitabani. Madugi matung numidang pung nipalom tarakpam matamda Sekmai Police Station na konba Khonghampat awang lekai de leiba Posangbam Zela Parisat ki member loinana Imphal West District ki Upadakya L Bobby gi Thongal rasu sakti leraba bomama pokhai khibani haini supali atopa pawmana Baris Sharma gi mathakta FIR ama file tawkhre Union Minister na BJP gi mute singna ngarang Congress Bhawan gi mamangna sathakiba thawong ikai ningai ni haina Union Minister gi pham laukthokadabani haina AICC gi Manipur in charge Bhakta Saran Das na phungdorakle makna makhatana hai leba gi puwari da thokidriba thawdo ama BJP na tarokliba si Manipur gi naha singbo aran balambi da lamjilakpane matam leidingai da makhoina sathariba thawong sing semdo hobana aphabu oigani sohaki Paugi Mipamadura Yaukiba, MPCC gi President and Lokena Ngarang, Congress Bhawan gi Gate Satakiba Thawong adu Yaukiba Miyosing Maruina, BJYM gi President Baris Sharma gi Mathakta, City Police da FIR ama file tawkre. Police gi makok thongba DJP nasu mathaw ningthina tawhaningi. Ngarang gi numita police na tawkiba Thawong Congress Party na pende, lakaduriba election asida Congress na mai pak tuna lengak pairakhigani. Haibasu Manipur Police na Khangpham thoi sei taraga manga Congress na lengak pairakpada sigumba thabak amata sathakhiba leite politics da darna amasum agitation sathaba haibisi mahuksane dubo ngarang thawdo dura sakti paire matagum Union Minister ama yauna party amagi president gi EPG maithaba sidi akan mamongna kandem tawi haikenasu pausna makhatana su phongdorakle makhasa tarakpoina to papawmana Lilong Usoy Pokpi gi thabak Cobra Task Force 3 na pangthokibani Pripak Pro Lilong Usoy Pokpida
IED पोखाइहनखिबदु पुरीपाक पुरोगी फिंगांग लनमीगी कोब्रा टास्क फोर्स 3 न पांगथोकिबा थबकनी हाइना पुरीपाक पुरोगी Assistant Publicity Secretary TH Ising Chaubano khuyek piduna thadorokpa serol amana phongdorakli serol aduna makha tana hai thaba asina pukning sokningai oiba mawongda pirakadaba phal singdu khalaga mikup kharada oirabasu khanthaduna nungaitana pangthokiba action ni laikhidraba masum aso apa nangliba IOF ki lanmi singi imung manungda thawa yaudraba haksangdu uraga kayamuk nungairamloi haibisi khalaga mamangdasu asigumba thaba asi matam sangna tawkhidrabani Wesiagi miwe anida kudung thiba thaudo asi nangkhiba sinasu makhoi hena awabasu pokta banati India gi lusing singna nakal kharada makhoi gi khudong chaba yenglaga aikhoi gi ipa ipu singi thauna lingjelbu singtha biragasu ngasi simak fong sariba miyamnadi lalhaubi wathok hainariba sigi horakpa marudi ngasi phawbo mayek sengna miyamna mangda hairamdri development gi thaurang kya paikhalakliba madi angam athau kaya Kurakungna laktuna yengsilibasi thaganingaini adobo Kangleipak Manipur bunamduna India da tilankhiduna matam sangna nathaiduna tawpham thokpadu tawhokhitabagi hathuba thaurangni haina lawi usoi pokpigi action asigumba toina pangthokpa ngambagi pangal aikhoida lei asigumba misiminagi action asi aikhoisu pangthokpa pamde adobo IOF singna iramdam Kangleipakta leidi khaidi loisinba naidana pothafam khangdana sigumba thaudokya tholakhigani haibisi thamjaningi haide henesu pausinasu makhatana phongdorakli makasa tharakpoina to papaw mana amla banglagi secretary gi APG maithakre mairoi manga police na fajinkre manipur gi maraibak mitopna lepa yaroi manipur ILP sana hanmada mitopna khut thingjinba yaroi haina JCILPS student wing na kholau singlawba loinana amla banglagi secretary Bakul Chandra Roy gi EPG kangla get mamangda mai thakre masing yamlaba JCILPS ki student wing gi miyamna makhatana ima kaithelomda kholau singlawduna changsilakpada police ki maikaidigi thingna bahonabada mairoi singi marakta awaikum munakhi Khongjang adura saruk yakhiba mahairoi kaya police na phubaga loinana tankhaki loinana khongjang adura saruk yaba mahairoi manga police na fajinki panma yabadi amla bangali kobo organization amana manipur yelhomi kanjanabagi oina satnaba inline permit system asigi mayukta supreme court wok lakhiba thawong laikhibani haidi henesu pausna supali amaramdana JCILPS student wing na kandem tarakli ngasinungthil JCILPS ki office ta permission ga unabada JCILPS ki students wing gi convener hobism salamba mitai na hai iramda manipur asi masing yamjadaba state ni state asigi lairiba yelhau mi sing ngak sena ba madi mito mian cha sing sangselakli ba sigi matangda JCILPS na leibak miam ga loina na ihau kya sangsin duna lakli asiguma tanja sida West Bengal based over Amla Bangla Kauba organization amana ILP handukna ba Supreme Court case file torakpa thengnare asigumba thawong se akan mamongna kandem tawi organization asigi secretary Bakul Chandra gi APG maithaba Manipur police ki kangbu amana sanga da tawbagumna tanaraga phusaiba thawong satakhiba silebak thibani khongjang asi lebak miyam gini Faziliba miyoi singasi atupu matamda condition yauduna thadokadabani hairi henesu pausina su phongdorakli makasa tarakpoina to papaw mana kaksingna khutpu semduna hauksibu sendan pham onthoktuna laide mari leinabasingna naton sumangda micron panduna hauksi sillabasu athing pidre kaksingda khutpu semduna hauksibu sendan pham oina sanaduna laide district asigi administration tawriba amadi Law and order ngakliba police sing nasu makhoigi naton sumangda phongna gambling asi micron panduna sanarabasu athingba pidre hauksibu sendan pam onthoktuna sanariba khutpu singdadi haraubagi maton thokle Public Gambling Act 1867 ki makara athingba lairiba masana sibu ifong na miyoi khutpu kharana sanaba sine imung manung kharadi yum kaib ki phibamda lakhanbada natana loni yadaba masana sibu matau karamna Micron panduna sanabada mari lenabasingna tadi udribano haina miyam warawnare COVID ki SOP lairiba madi night curfew amadi mi punmada district administration dagi ayaba lawigi kanglon ngasi su lairi malem gi oina khwaidigi kinariba COVID pandemic asina maramoiduna
ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯝꯔꯤ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯅꯔꯛꯂꯤ ꯖꯨꯋꯥꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯖꯔꯕꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯐꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯝꯗꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯣꯠꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8ꯇꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 6,000ꯇꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯧꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯧꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯁꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 6 ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕꯁꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯕꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯄꯟꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013ꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 8 ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯅꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ JNGBHI ꯑꯣꯐꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯁꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯟꯕ ꯆꯍꯤ 6 ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕꯁꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤन ꯇꯧꯕꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯟꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯤꯟꯊꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯔꯨꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ JNGBHO ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ BJPꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯂꯒ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯕꯣꯛꯁ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ BJP ꯃꯟꯗꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 5 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯥꯡꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯡ ꯐꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ 5 ꯀꯥꯞꯂꯒ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 5ꯗ BJPꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ immediate past councillor Congress tagi karakpa active member Ningthaukhong
ex municipal councillors BJP gi active member fawba oidriba singsu mandal gi ayaba yaudana bot thadabagi right piduna namduna bot thananaba honnarakpada irang tholakpadagi numai kaplaga sil tawdriba ballot box puraga sakhiba thawdo asi thokibani hairi pausin hai ballot box puraga sakhiba returning officer gi garina thenglamani haiba angang amaga nupi amaga sokpadagi housing Bisnupur district hospital laikatnari hairi nongmai kap amadi ballot box laklaga puraga sakhiba thawdo adu police ki mamangmaktada satakhiba oirabasu mafam aduda ngak senbagi thawdang lawriba police singna kariguma thaba amata paikhatana laikhibabu miyamna penakhidre Bisnupur district leba kendra mangagi oina BJP gi ticket tanariba independent candidate singi maraktagi amamam khanabagi bot thadaba aduda BJP Manipur Pradesh ki lusingba kaya amasu saruk yabalaki numai kapagi thawdo amadi ballot box laklaga puraga satkibadu BJP Manipur Pradesh ki lusingba singi mawangmaktada thokibani hairi hanasu pausinasu makhatanasu phongdorakli makasa tharakpoina to papaw mana Manipur Press Club ki Nifugutare Suba Mapokumon Thoram Pangtokre Mediana constructive oiba role lobudagi Manipur tangdu loitaba purakpani Chief Minister All Manipur Working Journalists Union Amzugi Makhada Salaidiba Manipur Press Club ki Nifugutare Suba Mapokumon gi Thoram ngarang Amzuna Sinduna Manipur Press Club ta pangtokre Manipur say mga romasida mediana constructive oiba role lobudagi Manipur tangdu laitaba purapa ngambani haina thauramadu da chief guest oina saruk yakiba Manipur Chief Minister N Berena phongdokre thauramadu da amzugi president Wangkhemsa Samjaina president MP Lesim Sanajoba madi editor guilds Manipur gi president Khogendra Khomdramna guest of honor oina saruk yaki Thauramgi marueba saru ama oina amzu linkhalakpada founder member oina yaukiba amadi ahal oiraba pauksigi sinphamdagi potharaba journalist singda khudol potpiduna mapung phaba ikai khumnabu utki Thauramadu journalist pension scheme na konsindana veteran journalist manga haibadi YOZ L Eboyaima PR Syam M Sharachandra Sarmamadi N Krishna Mohan Singhana Singh Minister Anoba Sahi Kudol one time pension gi senpamoina lupa lising tara piki loinana handak nauna Press Council of India PCI gi member oina khankraba Dr. Athawbadasu Kudol pot piduna ikai khumna botki loinana Manipur Press Club ki secretary oina Thawpuramba singdasu asamba Kudol pot piduna ikai khumna botki Thauramasiga mari lainana minister na phungdokibada state asida hauzik oiriba phibam kanglu phurup singi tunglam satki kari oirakadagi haibigi matangda matik chaba miyoi sing kauraga kupna khananingi Manipur gi tunglam sat kamdaugadagi haibising asigi mirolna tunglam sat kari khudol piramgadagi yeknabana kanano marupna kanano khangdoknaba nainabasu mathoktai Manipur media na lawriba role amadi thengnariba awabadu sapsana khangi maduna hauzik Panduna Ladiba Pauxi Singi advertisement gi pithok tana Ladiba pifam tokpa senpam sing lengak na January gi tha phau gi manungda pithok na ba yamna kana hotnari haikenesu pausna pali makasa tarak poina atopa paw man Amit Shah na lupa crore lising ani ga samri gi project sing sangaba yawn oreg yum tamkhre en biren bu mathang sai mangagi minister amukka hana ohenana ba hotnabada miyamna mateng pangbiyu Amit Shah Mikhal Maya Nakshilakpaga loinana Bharat Laingakna Manipura tuan ba project kya sangaba madi urek yum tambagi thabak yamna tune satharakli ngarangsu Union Home Minister Amit Shah na lupa crore lising ani ga samri gi yankhai tuan ba project kuninga mapan gi manungda khara sangaba yauna nauna paikhat ka dori ba tuan ba project sing urek yum tamkhre loinana hauzik Manipur gi Chief Minister oiriba N Berenbu mathang sahi manga su Chief Minister ohenana ba hotnabada Manipur miyamna angamba mateng pangbiyu haina Union Home Minister Amit Shah na virtual gi kuthangda Manipur miyamda haijarakre Imphal gi City Convention Center da virtually kuthangna pangtokiba Thauramadu Chief Minister N Beren Union Minister of State Education Dr. R.K. Ranjan Rajya Sabha amadi Lok Sabha gi MP sing Minister sing MLA sing Civil amadi Police ki makok thumbu official kaya su saruk yaki hain supali Loshilak poina to papaw mana Samit Patra COVID-19 positive oire Manipur da sanglak pasing COVID ki negative report paigadabani razo
हंदक पांथोकदरिबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलग मरी लेनना मणिपुर लाक्तुना लेरकलिबा बीजेपी की नेशनल स्पोकपर्सन अमसुम इंचार्ज मणिपुर डॉक्टर समित पात्रा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइना CMO इम्फाल ईस्टना फोंदोरकपगी मतुंग इनदी कोविड पॉजिटिव ओइरबा समित पात्रना अचौबा फंक्शन क्यारा सरुक यारुबना माका नंगनखिबा मियोइसिंग कोविड टेस्ट तथोकपा मथौ तारि हाइखि अमरोमदा मणिपुर लेंगाकी हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजो सिंहा नंगनांग थोकिबा सिरोल अमना हाय हंदक इंडिया की स्टेट खरदा कोविड-19 केस हेनगलकलिबा सिगी सेक्शन थोरांग ओइना मणिपुर की मपानगी संगलकपा एयर पैसेंजर रोड पैसेंजर नत्रगन स्टेट असिद संगलकपा मियोइसिंग कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट सुखसोई सोइदना पुरकदबनी हाइरिबा सना कानून असी हयेंदगी हौरगा सनगदबनी हाइरि हेनसु पाउसना सुपली लोइसलकपोना तो पाव मन बीजेपी थौमिसना कांग्रेस की लुसिंगसिंग मितम मै थाखरे पंजाब ता हौखिबा जनवरी 5 भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंसत अमाबु लौमिसिंगना प्रोटेस्ट तौदुना थिंखिबाबु यानिंगबा फोंदोक्तुना बीजेपी युवा मोर्चा की थौमिसिंग ngarang सोनिया गांधी अमसुम राहुल गांधी की मितमसिंग मै थादुना इम्फाल की बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन ममांगदा खोंजंग संसिंखरे युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट एम बारिसना लुसिंगबा कांगबु अमन संसिंखिबा खोंजंग अदुना कांग्रेस भवन तमना संगनबा होनाबदा पुलिस का मुनखि बीजेपी की स्टेट युवा मोर्चा की थवोंग अदुबु एमपीसीसी की वर्किंग प्रेसिडेंट टी मंगी बाबूना यानिंगदबा फोंदोखरे डेमोक्रेसी चटपा लेबा अमा ओइना प्रोटेस्ट तौबा मितम मै थाबा करिसो अकायबा लेते कांग्रेस भवन तमना संगतुना गेट कावबमदी भवन लेरंबा कांग्रेस की सीनियर लीडर सिंगदा फजदबा वही वता ngang अमसुंग खुथारंबगी थौदो सौखटपगी खुदम नते बीजेपी ने फ्री एंड फेयर ओइबा इलेक्शन अमा पांथोक्सी हाइना लाउरबसु सथारिबा थवोंग असिनदी ओइबा ngamloi हाइना मंगी बाबूनसु फोंदोखि अदुगा हौजिक कोइनदी म्याम पाउक्सि मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सगिबदा सोइखिबा लानखिबा कया याउरस म्यामना ngakpigani मतम की मरुब इ पाउसिंग म्याम लेप लेटन अपडेट पीजरखिगे हाइनसु चैनल असुगी मेकेडी की थमजरी एंड थैंक यू।